The MDC of Nongthymmai, Latiplang Kharkongor, had recently inaugurated the check dam at Lawjynriew locality. The construction has been sanctioned under the untied scheme of the Khasi Hills Autonomous District Council for an amount of Rs 15 lakhs under the second installment. The check dam for water storage will cater to 4 localities that include Lawjynriew, Lumsohphoh, Lumpynhngad and Nongkhyriem under Nongthymmai area. Nga pun benang ni kapor, bahkan ni check down, cakap bah pelang ni kau ni kelong, sausnong belah play betul si boleh sibuk. Ini scheme nang ketika untied scheme nang 15 Finance Commission, tengah sambil ini scheme kau sudah kasan lak, macam mana ketika check down. Tengah apa proposal kita nak sausnong, batuk layu proposal bagi lah sanctioning di scheme, lama ka untied grant ka second installment bagi layu ini kasan lak di scheme, kadang kadang belum berdasi. Di sausnong kebelah bimne, Lawjynriew, Nongkhyriem, Lumsohphoh buat Lumpunga. Ini bagi krisis port Nongthymmai kira ko kong sampan mat ko bam di kira ko di kong sam hi jong man khriwien. De kini sausnong di bon hi jikut ba kat chapang adet kalau lo meeting nega yeng ki pengilit ikendu dong ki chapang ko beri kong sam hi ko de yawan pakari proposal pat ngila laban sina kami nama lagi sausnong bagan kerja kedua. Kira ni kisnong ngalapan biang hi scheme sebagai proposal dan hi scheme sebagai naga 15 finance, naga 12 finance. Hagi sistem kumca kemungkinan kisnong ngalapan biang kau top ki kat tu kat ni kisnong kan pilih kisnong. Rai om yang barak wan ndap hi rai ngasim baik kawai hadin kawai entah yang lah dan bok kami sausnong nama tadi scheme.